Jalup jatend piny Kithure Kindiki gi jatend kweth mathoth e od bura maduong' Kimani Ichung'wah otelo ne jotelo mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mar kwayo oganda modak Machakos mondo kwed siasa migoyo gi manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua komero ni Gachagua goyo siasa mapogo oganda. Kindiki mosebedo katimo limbe mar ndalo ariyo Ukambani noromo gi grube mag mine e gwenge ma Machakos, Kitui kaachiel gi Makueni komero chwalo negi dongruok kaluwore gi mise mag Kenya Kwanza. Jotelogo oseyo Gachagua ni osebedo kawuondo Kalonzo Musyoka kendo gimedo jiwo oganda ma Ukambani mondo riwre kanyakla e yor kelo dongruok. Wakamba tulikuwa nasa. Hata kupiga kura 2017 Salamu alaikum. Wakati Rais William Ruto amechaguliwa, uchumi wetu ulikuwa umezorota. Uchumi ulikuwa umeharibika kwa sababu kwa karibu miaka miwili 2020 2021 hakuna kazi iliendelea Kenya na dunia mzima kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Uchumi ukafungwa, biashara zikafungwa. Wamama ya Machakos ni watu wa maendeleo, na sisi tumekuja hapa ili mama ainuke, aongeze biashara, aende mbele ili Machakos waze kwenda mbele. William Ruto amesema ni tuta kazi bila breaks. Hebu nione Machakos kazi bila breaks, kazi bila breaks ya William Ruto. Hey! Hebu nione watu wa tuta